nena malaron wanka shangdar ka tianka ta no kontin golwe kan no .tv family bandi ala biya jawla biya linkin ni mandun kanya dun mer yang do pan brara wala ka changa joga payan wal pani on ba dor dara wuri jendara wuri je ko jen be no la raka tunenti na wi mon kelew lara nyamen goro wa balar kono kan ore lara kon lo ngako be ti biya ka chia kan ne kon chia ngai go jete kan ndara uchi ni nang jorte kan ben kaye chet ka melar ye gon go gon te ka tiliya bana ka gwana tatin wala te to goro go balar ye ka gore je go baje linga community ka lew hie bene idealtin konti la linga tongnet na askan no .tv bi ka te ka linga tindi ala kon le kon ka wana ka wonyam ka wana re lara kon chet ka men ci kon di ala ngai no gon wala ne me che la jen changa na ci dol en chol kan na cheti kan ne tin kono ko le chole jilo dang badak te kon te cha yen ne de kon chal ka kuma ser fakir ma yadit ki kondi al tega ngayen wale go chine dang wante kon ido jaw ka luga pane je jen panken chigrayen wale ya jaw cha yenyo ka malo ye jono go jen cha duor cha nyo ka makapa jen yamene diara kon la lingwa da me chet ka men ti kondi ala nen ka social media gorka je tana on 16 kalar tana de wo shanka bakel mulo go jen point tama jojo go loy de ba loy ka changa bakel kula mande e bewo jo ma we kan e dialtin kon ta gwa ma gotin diara kon lep ka chinetin kon right wal tin kon cha ka captain kan chika right ka chi kwar cha tin wana kan cha ka baladan wala kon ro cha la ji jaz ne gengni muno go jen point tin diara kon cha la ka kwidien kan ne ka cha ka ben loyen wale tinai diana cha ka ji we ka sa Sudan chika ta ka lengtin na gwa mulo no war gaga na cha kula receive ne to kon kwale chole jillo si kwartin kon ngoka luga kentin kon la ta gwine tin kon cha ka kwalo ni gen chaje receive kan ka warga ga mo ne de kono gorga je kan e kuma serba kir ma yadi ko gorga je go de wurndi de nan lo kan ku jaw me ko la waka yenta ba yene de kono chalke ino re chi ne de kono chalke jino bin ka meli bi ndi ale si kondi alte kan nen ka chana janga ya go chi te kon te lep ka kan gwa ne ken te cha kan cha ka wan gwa ne ken dia na tam to ro ito dane tele melelo ngot meliep kem lo no chi do ni lugan ja chi do ni re de ja ka kan ne de kono kwale chole jaj si ne tin kono kwa lu kwa je la ngoka kan te wi kwar lo ni dia tin kono kwa ngano kwa ga ya kan gwa ma kamin cha la de tame ka bituo ke jen mande ye mo e wojen poinde dia ko je wo kan tin kono chal ke ne re ma char tela rama ba lo nyira especially wurma chal ke pot kan chol kan jen kwar ne Dr. Yang ma cha ten dong batwon wo ke na ba la ba ka yen kari do ni yen na ka chi wote ka me cha je yene tin kono chal ka jino bi ya kono la lingwa da me jen wo jen gor kan je kan pujen wo kan titi kan panken bu yin te ka tijen ko go ba lati kono lar ke kan politician la nyin South Sudan bi ko continue ka lar ke na kono lar ke kan antame na me tin ya kono lep ka ne dia kono chal ka jino bi ka won mande ye bego donc ba wat won wojen poinde ba on no luga kan e kono kwala chode jaj ku jo me ko lo ko kondi ala go warga chari si boredi che chop kan e kono chal ke jaj mi larje wojen de won ma chal ka Dr. ma cha de las kasijin roye mo jenana bialinga wojen poinde bitwo ka jen mande ye bego mo wote ka mi chenyi roda ka broda chen gwada dien lo no go wurmi chal ke bol mel chaja kam kwar ka pinya wurmi chal ke Salva Kiir ma yadi ne tina wi mon ke leutin dia ko la kre we ntema ka South Sudan chika la wurmi chal ke Salva Kiir ma yadi la ke wurmi chal ke bol mel ka ne je ko ara dia tin kono ngai kon dial ke te lol nyakir tin ka ne wurmi chal ke ta bande ngai ka ne tin kono lar ka ngane kan tamare we ka South Sudan bi kon dia te ngai go go tela mo ngod jor ko te dia te kon te ko kon wela kan ko kor pa te kon de chuo jo antama tara ito dane ajen men gorka ka chap enana gorka kaneti ti ko wakan tika kabloi ko gorka ne duome be wekane ti ka tijen akin look nana cha lumne je kondi ala nen mo ngoga jaga kanini daro titi wojen ti to be pen golde ko wakan tindi ala kono de kula to ro enen to kono kula ne tin cha accuse ko wo pen ka ko kan cha janga ichi ka per ka ti diala ti ajen ana non ko wojen poinde ba ti dial ba kala reimos atela re jam menanga katin Rai mi cheke wona cha joye won look poinde cha je look do mi cheke wo ka nitin dia la konen ba chuong bala kuidien ka kane da konen chal kene bol melen tame dung do go ne dia tin konen te liba gwage pujen go chana te ke peshan chichi ne dia chike lib a cha gwa me cha cho ba ken ko dung ma kana le ba kan gwa me kana chop dere to won wo jen poinde de ti dia tun wana kan de ka ngare ka de o weru ne dere te kane da konen chal ke jinas yene de kono chal ke ji South Sudan tiene dia la kono tin ajene bitwo na mo ka mande ka jenen yena mo wana la confuse ken no lar ka ja on 16 jen she bia on 16 bala on 6
muno go on 6 on Monday coming Monday bewo ajen ambi weka ke kamen ba wala da ken ajen mi sheke wono men ba la da ken ci warga mo ca barar wore di mi ceng wo kan ca yeles ka media antame yene den kono la lingwa da mo ajen te pinya na men jaro de muno go ne den kono cal ka kwalo ni tete wi kwara lowni alla ne de kono kwale choli ja ca warga ma ca receive ken milar je go ba wurmi cal ka docteur ma car ba las ka sigin kana jikor especially dol ma chalke pot kan chol kana titi ta majen chi duniya ta joyen wajen point ba toro ai mishi ko gashi wata dol ma cha dura ken dwala nana dwal kana da kono chalka jinobin ka urmi chalka doctor ma charka gorga je fuje no kana da kono chalka je ai go bi ga yintel gwani ken no ma jen men nyaman gor go balar ye go chorle te ke di won wajen te ka mi go mere lo nana lat ke ma bete ka mi go bi go ire lo ni yene da kono chalka jinobin log yen me lat kare we dun gwade be waka wan Monday chere ni tato ngot kana on Monday ni shop yene re kontre we ka South Sudan bi atada ko gwe rame du nyan de ngen ngoda kada mte nyal yen benye daman belip roye mo jana no gora balari ya ka jen ku ikam sheka wona wolu kana nan lar ka wala mo ka kan ngata konen lep kon ka tinati sheka to ka jen bitu ona mo ka Monday be roye mo jana no bi benata min dong dien na min chali ngachi to ka men re kon chal ka ilo ner community kana ne kon chal ga war ji dar ma chal ka ayot gor go baraitin tinaitin wana kan ci ga gor ka miti ne ka gor ka jede no do tv da barar ka kuika mi sheka wana anta me jen point ba barar tin ka jawana na ba kwen ye gor ja biya ta galen enwori en go chabita ka da lonkan men cha no tanga nor dia kon ta ka media ni dung do wote ka metot metatin ma cha martin mugoro wajen point ba kamera re katin dia konan lat karodian min ci tore do aran ka mane no kono chalke ilo nor kana ne do kono chalke ayo chika lo nor dia chika ji dor ma chalke in uror county kana dor ma chalke akoba county ka lo to dor ma chalke in county chika jien ka kan je ka commissioner dor ma chalke in county mela dun kume ka kan ne tin kono charodian lo askel ka chika jien la go kan panken chika wo ka ayo county karoy nane chala da netin kono chiroy wojen point ba goy ka yemat ka ling nane cheling ne je en go netin kono moy ka netiri ka da me ka ne wurmi chalka ko ma nyang juk ka ne wurmi chalka ma koy le ta dai mai ne chaka to ba kan ka pin ka yoto shanon kor la commissioner na do da ro titi dor mi chalka ayot ka ne kono te dor mi chalka nyirol county ki jo me che benin wojen panken chana cha jo ka ne wo min te ka wurmi chalka e ma kwaj jen point de chi betune ko ken be tu yene tin kono kwale cholo commissioner na tin kono lar kel ke kume min kula kuma aji ndram kel nan tere do armi chol ka ayor kana nan tere do armi chol ka nyirol county chiran nyirol cho jen la wo jen kana ne ka to de charo den loas chika choba la go ken panken de rokulo mat min tere do ar ka do armi chol ka ayor ko de tukulo wato kare do ar ka ayor county ko gode wurmi chalka ma kwai tude rokula kap chongo nan tetin ne me jin tira nan chala da ken ta gar daro titi ta ga tetin la go ken panken kan kon rachi jo me che bene wurmi chalka ga chi na chika moy ka yo to be honest ka yene diara ti wurmi chalka ga jen point da kan yo kan ka to be lakin wurmi chalka kol ma nyangju a jen tita kelinga ka commissioner da daro dung do armi chalka ayut county kan min tare do armi chalka Inyirol county kula nyin ken kanede kono kwala chori jaji ka gorko kan do kula tek tuk ka milat ka re do arma chal ka jongale chire me che benen go jen me che tuo chine kono chal ka ja yot cha ne to cha ka gol te jel kel ka commissioner do arma chal ka nyirol county mukula du aji che du ne kono kwala chori kuma selba kir mayadi chicken ka wogol daro me cha ka gol ken pankien cha ka dwai maj me cha ngai go ken de na ga ta chal ka ika lo ka ken chinaitin kono chal ka yuda yot cha me ken yo ka makaba ka chonga ken chicken na ngo yela go ngai ka je ka kuma metere we dor me chal ka yot county cha ja lar pa na go ken pankien te ka ni gura la go ken mat karo de ne kono kwala choli ji kuma na me esir ka ne kono chal ka ji kuma ko go bi ne ti tibi ko te ka me kala lakin mo go ta tin cha ja ngi ne kono kwala choli ja yotin kula deal we chi ne kono kula tak chunga la go ken pankien de chite kel ka commissioner do arien ka cha ngi ba ne kono chal ka ji nyirol ci jo me che benen go ta makane ti diala ti ka dar ka mana mo kan ka ne chobre lo ka nyo ka ken pankien ba kan ka ne chobre do ar me chal ka i yut county kan commissioners daro tin kono cha moy ka roi me che ka wono ko ken pankien bi ko lo ko men chal ka red bell chi ko chola red ban I don't even know milono go jen point de red bell yana na jen gor ka go ba kula support ko ken bi ka nyen red bell nan awal e gor ka no go ganga ne tin kono kwale chol in morle ne ka ne de kono kwale chol jang chi jen tare
tukkatin dialin kono gorka ko ken diaw ka metere lo ka ken chet kare mai red bellian mo jen chari ala ka ken ita kele to ching ne lar ka je ken kere bol jen chikere bol kaneti lat kan ni chaba ken ka ken de ko ne chari ala ka ken chet ka me sia ye chungai ni pan ba woche te ka te kere de janang jok de chien re dor me chol ka juba chika wore dor ka jongale state ka wojen point ba ku me jongale ba wo support ta ka dwala long ka wur me chol ka ma kwa tut en wojen point diaw ka je go tukkatin diala ko lat karodian ka wabi ne ko ne chale lo bi karodian mat kama kwa tut do me gor ka ne tuk dung da wo yene diala ko ne chia nangra ma ko la gor ben dong ye wo shika law diala te ko ne cha na mo cha jama da ken go betwo lakin ka lwal tin ko ne chal ka jaji chet ka melat kare dori kon diala ken ko ne cha ramat ka tetere dor ka Youth County roye me jen kel nana balar yenta ma ko gore je go biya nangra ka rodun ke ne tinazen go biya ngaya go wo roye cha la de chilo bene cha na kap ko ken chika law kan netin konen chalke jaji tin konen te kel ke wurme chalke kola manyang juka ne wurme chalke ya gay ko sori ka kan ne kento kelto kwana ka markel go kan ito kelto but warga ga wa tan wurme chalke tan ya gay lakini jen wurme chalke kol manyang juk ka men cha goroken gwani ken yal kere ona daro chaka moy ka woni nga wurma chalke bol mel ci wurma chalke rew biem top ken wurma chalke ya ga cha war gang ken ta ka resibe ken ka jen joga pay wo melar je gwan wo mum ngod ay wo ka me joje re wini kuno kono te yentin dum do go kere ona daro ci ka respond akodi roy nana chala de jani gengni ci rew ante tor mi chalke ibenti unity state cha ka jo mi ciar ya gor yene de kono te re we ka juba palle ay go la de mo yero do wo ton tuara bi agoro go bi ay go ba kan te la gwa me dor mi chalke wara ba donya ne de kono te ka unity state mugor kono wojen point de biti di ala tibi ka ler chane belare je ba chod ay wo ba chod the same chala ba wur mi chalke ya gay ko chelar ke go kon wona na kam mi chalke wo banete ke chit ka medane chana kon lar ka go da ne chiwo raya mo cha gad bor mo ka jelo ay wonan te ka tina jena kula te ka red bell chi ko dora red ban allah kon man jawni go bay man jawni ko red ban nan chale go bay man jawni kon man jawni de na payle la ken chi ko go kan gad janitin kon chalke gad bor tikan ma gweni wat chi ko go ko chi ka te ka red ban chi ko dora red bell molono wojen point de a reason mi chi ka wona me cha ngaya ken chi ka te ka dio ka rewni en go ken rewni daro ti mi lar ken go ken chi ay go bi jen go nan te ka tin te ka mete jidien raya mo cha gare mo ikata mete ka tin dung go ku me bi ngaya go chengor ka wur mi chal ka serba kir ma yadi jen cha kam gur mi chal ka bol mel ka ta den yene din kono tare we ka South Sudan ko runa bol mel tame wono bol mel ne yente wi mi ya ngat ko longa ajen ko run tame yene kono tare we ka South Sudan ram lo lieng de jen ba nganga be lieng roye ma jana no goro go balar yente ma war gang dia lo kono gar ka go ma bakarar ka chod gur mi chal ka bol mel jen ramena no kuti dial digri dia lo kono lat karodi na ken kono to tin roye ma jen goro balar ya kamito ore dar ka jongle state dung do wo chore japaru ye go kana ide kono chal ka red belt en kono cha rodian pom go ma e kumedian kan jang ti gang ne lo chika morle ni entin kono ganke kan lo ko wojen dia ko je gon wojen ma bi pat ka juba ma bete ka ko kene betu otin kaka ni dub kun cha kuma chari alaka ken ba dial cha ka diblo che ka dor me chal ka warap cha de kan dor me chal ka barar ka dal ba che tian ke de ka jen sia nyok ne non to me wote ka cha te ganke mono go ken we ka South Sudan kan citizen katin kono ron ko de gang kuma we ka kan ne tin kono kwale chole jen community ka rodi na jen kula te ko kwa dor ke le non na ba ka che jen tare ni matare we ka juba ma ko dia ko je won del mo boy wopat jen ba te ko goje ko ken bina be ka chuptin anta matare to da na ken kono lat ken to gwal na tegatin mono go tella me do dien mo ngod jor mi libe ne to kono te ka mi libe kara mate ka du na mi libe a jena bi ali ngana mo ke mande ye be go ka jena be ka ngarar ko jen to de na mo yene tina bi ate ga ngati ne go look point de choro do ngone me da ne cha rodi no non tek jay ne te ko na kam garar ko nya ken kan pa unitin konte ko ne cha no ken cha ngo kan lo dia lakin ko la gore je wojen ba ja kwa kap kan nyam manisha kai lora la dung do wo kel na bakam yel advice wo yene tin kontin tin dong de rante ka medere lat bwana na te tin twara kai lora ne la akon pala ara to de no ba la ba pot kan na ka se jena ken ken wur mi chal ka doctor yang ma cha wana mo me tere jinyal bro cho gor nyal mi ngi ni du no ngode
raya mo jana na balar ye yene tin kono te gwada ma ko woto gwanu wa bajala go le chuwin mon ke le te ga ngai muno won South Sudan ma gorga je wojen poine ba loy dor bine diatin kono chalke jiketin ci kaytin kan pan ken ba mala ke kan ba chula de kan titi kan kono be ben ka kan kono bitwo ke mande ye be wo muno go ko ci on 16 kwa confuse ni ye gen ba ben ka on 6 akodi roina lat ke 18 kono chalke ji jas ni gengni muno wa ci on 16 ni cha gwarar na ga ka rokel ka warga cha receive already mi cha gora kan ne kono chalke ne sel bakir ma yadir ka ku ko jen pan ke lar kan ne go wur mi chalke rew ma char ba wakati jen ba yen kasi jen kana laraba kun kaliya bada waba wakasi jen kan si jen ma ngai ko ndi ala runa ba kamje karunte kade ba chen kasi jen for the rest of you but tin ka gwama bar kana ne tin kono goy ke wode wa kwar ka gwame bena ajen plan dia na mo min cha la da ken titi ka kana kono balar ye ne tin ha wi mon ke le ku ka wojen panken ta jaw chale ne nyona ka melar ka je ba jijane gene wone dia la kono cha men chona ken na do gore dia wacha tim cha jaka dor michal ka Kenya ka cha tim jaka ne tin kono ta dai dor michal ka Ethiopia ka jel ka pinna gor ka je pujen go ka ne tin dia la kono cha men chana ken ba ka yung nong rai wi ka South Sudan chima go kod ba banana ke rai me cha la ro jen point chi ne to kono chal ka ji am ne chi go mo ken chi ka kaira already a jo me we ka yene dia la kono to gonte dia la kono cha mention especially the kono ka is Africa gon dia la kono ka tinen go jen mi chiro do je ka sorry changa attack whether kwaran media shejira meteke lise la lise kuma ngaine rodo gojen government tin chaji jakana kineme che ben ka chatuo en gojen bi ateke leng titi kana kona banong yen wale wona ka metane jena won konte jena gwandi ala kona te kontine go banne te katin konten latke ken bana ngor kama bana kalem jo me we ka yendi al ka bana le jakata no kontigo te we ka benta